Inawezekana. Hii sioni kama inawezekana. Hatua niliyochukua ni moja mpaka kanisani, na nikiamini kwamba Mungu anaweza kunisaidia kabisa, sababu hao mateka wenyewe walikuwa ni wakali wao. Lakini nashukuru Mungu kwa kuwa Mungu, ukweli ukiamini Mungu yuko, basi Mungu anakutendea na anakutetea wakati wote. Na pengine ndugu yangu IK, Yes. Ukiangalia nyuma, ni kitu gani unajuta kufanya kipindi ukiwa unaimba nyimbo za Mungu? Ni kitu gani ambacho unajuta? Yaani kujuta. Ukiangalia nyuma, Yes. ni kitu gani unajuta kufanya kipindi ukiwa unaimba nyimbo za Mungu? Okay. Kitu ambacho unajuta kwamba kitu yani sijui kwa nini nifanye. Unajua kuna kitu unaweza kufanya leo ukafurahi, ukafikiri ni sawa, ukafanya kesho ukafurahi. Alafu baadaye unajua kijua ile kweli, ukaanza kufikiri ni mimi nilikuwa nafanya kitu. Kweli. Okay, wakati ule kulikuwa na sherehe nyingi sana. Sherehe zile tulikuwa tukizifanya. Upande ule ulikuwa ni nzuri. Kiupande ule, lakini wakati nilipokuja okoka nikajua zile zilikuwa sio nzuri, kwa ni njia